Evo sada vozim kroz srce Lužice. To je u stvari velika teritorija, obuhvata Brandenburg i Saksoniju u današnjoj Nemačkoj, ali i jugozapadni deo Poljske i severozapadni deo Češke. Prilično velika teritorija. Zemlja je veoma lepa. Delo je veoma bogato. Međutim, putevi su, eto vidite, skrpljeni, uski, uopšte ne liči na ostatak Nemačke.